Ole, tu na chuan pacemaker kha kan chhun zo manga kan video masa khan text formatting sang bolt te alignment te khatek ang kha kan soi to atin object ani dan te kan soi to a zaina chuan a khoin kan khoyanga khoi pain kan soi fi do na ni thil han ti tur hi tam ang reng khop maya du zong en ang lo the mar chu tun la ya exam ahuna question set ahuna chowa o skola question chu tu thin ta chon question te kan chu chho zela chuma chon tun bi ka chon question chut kan chu chin do na ni mo question kan chu chin do na ni chu question kan chu da na khan image da lu te tin tap set dan te alignment set dan te bolt di dan vel te pokan soitel do na tin chu ti rual chuan apoi mo ber pakhat shortcut key kan mangtel zeu do na ni chu kan thredo ne shortcut key hi achak pe du khop me shortcut key lo te pon kan soyanga shortcut key ti dan te po kan soi don ani le tuna hian text kan thlang ta mo hi text chuan hi object chuan hi kan hretel tur tian text han thana chumi zot object han thlan object select mo select han thlan le khami akha khate hete click ngai lo khan control le space hi metila ti hian ai thak ve mai ni mo control le space kan met lenga text ai thak le mang ti khan ai thak ve the ni mo hete hian click kher lo khan control le space control kha metila space an metila ti hian lo in thak ve ni click kher lo kian khang te pokha tangkai ve view ni hetila kan khoi mol la ya text an thana ya he ten ti khel lo kha ten control space an met maila an lo in thak ve ni chuan text kan chut don hian text hemi text boundary hi at thlan the ni mo for example han click taila click chung heten pot taila khi text boundary kan thlan chin ani ta ni mo abik takin asir zong hian achuk zong hi chuan engchen potila first line ki ai select mai zela mo antina na ki kan soi fi du dan tur chu ti khian hemi chen hi kan thlang ta chu kan han thla ta text kimi character karon kal na tur ki dot ki aron kal ta ni ta khian thilan chu taila hi control 1 control 1 kan ti ka hei poi ka soi to control met chunga sorry alternate met chunga ti khan kut angina kal thei ka ti ka government primary school ai no kan school ka mang de mob zelang ti kha na lo ni ta ni khi kan chuta chuan select hei kan thlang ta han select chin taila hei hemi a top na hi a text space top na hi na china text character kan siam hei te kan siam chin chi khana top ani het lai chen chu siam ta hena topang chuan ta hian a text character hi hemi chen chi hi ni ta chuan heta point ten da phei taila antina na tilai boundary han da taila center han ten han text han thlangila han select taila center center control shift c center khan ti taila a page chaina center don lo ani mase a center na chu kan text select china hen in center ang hei kan po zaw chuan a center po hi kal ve zelang ti khan hei po zaw theinia ti khan atira isele ka khai doen lo te chuan itilian nga iduai lo len chuan iti te vele theya a center kha hemi le hemi inkara zel hian aniang right align pon da chin thailand tinana sorry right align chu control r ania khi right ti khian a dinglama om kan ti chuan hetilai to po om lovin kan text space china khan a omang kha elo ni le ta chuan khatiang ni lova hetilaya hetia select lova hetia click top chuan hemi boundary in car hi text space kha alo ni don ani for example voina kana thona ka kut ka tina ka typing klemena boide ume themena hrethiam ula mi te chuan tu bo teran kutte chu thine ne ke chu ka kutzung te in mau ka chuwa a dukrui maya ka kutzung te ka mang lei theilawa tikhan han center taila mo kha chu kan soi vek to han center taila ki center taka om
om je chu hetia kan click top hian hemi le hemi inkara hian text spacing kha asiamani le chuan tuna chuan question kan chu chin do na ngai hi paper hi A4 in kaseta a boundary 2.7 vekin kaseta kha chu inset dan turin video masa kan sei to a boundary point du dan inset theya an chu chinang a heading tura chuan masabera chuan school ming te kan da thina school ming kan da ve khoro pui vekin kan tiange Aizawl engro Aizawl ti ve da tel lawang second terminal examination 2024 24 chuan class ti masang class 4 subject English ti ta khian ti chin taila ki heading tur khani ta ni a heading tur chu antina na kan select ta hi hanen ta ula hetian ki heavens heng zong hi mun khata a om vekani mun khata a om vekani chumi ni chuan text hian select vek kan du ta he te ti kwal lo hian kan du na berate juk da taila control le a met taila ain select vekani chulai te chu kan threve do ne maro chu hemi line chau select du chuan control le a kha rem ve lo chuan kan select ta a kan center du ta a center chu hetrang point ti thei ta a hei ti le hemi hi ai ang lo ni hetrang point center ti theya amaro chu shortcut key kan share control shift c ne shortcut key tikhian kan ti thei chuan hei hi a heading tur ani ang hian a khorpe hi kan tilian deuh du ta a kan tilen du chuan hei hi text size ania hei hi 12 hi hetila hian click taila ten text size hi sang thlan the ni ti khan ani lo pon hetila hian in du za ta kha in type thei bok in type ani don reng chuan pacemaker chuan type ani don reng chuan select zelangai som panga chuan khati lo po khan alati le theita chu ka soitel leang kanan select ta a size ti len na le ti te nei kon engani ko hemi keyboard atang hian om vele ta chu a keyboard hian ka soi a om da ne greater than le less than khani ta ki a screen akan muang hian ki greater than ading lampang ki greater than nia avelam pang hi less than ti na ni chu control le shift kan metanga greater than kan me chuan tikhan alien ve telang voi khat me reng chuan tikhan i me tampo le alien anga i me tlem chuan tikhan poi one zelin hei hetilaya character hi lo entaila voi khat me a one zelin akalang voi khat me chuan 28 chuan ka atlem zong ka me chuan 17 ti 16 tikhan akal ani khalaya kha engani hetilaya zuk thlanga hetia zuk select zuk ti boilem lo khan indu chuan control le shift in metanga greater than in me khan ti khan alien in te theni le chuan adot le chuan hei hi kan ball tang achung avayan ball te ang ball chu ta hen hei ball te ne chung jok ti a hen mo hei mi ni lo khan achung jok hen ball thei ball b hi ni b kan ball tang or b hi te hian i ball du lo le chuan i select anga b hi juk pai leang mo me non mei tur ti khan chuan ani lo chuan keyboard shortcut ki chuan control le shift le b i me non le khan ball ten payang chuan hemi ka soi rual lo hian ka soi tel lenga underline du chuan control shift u he tilai mi hi underline ania abulami hi italic ani underline chu ki ni ta italic chu on ki ni ta shortcut ki chuan underline chu control le shift metanga u metanga ain underline ang i met non lenga ain payang italic chu I ani le mai tikhian a shortcut ki hriat hi a hlok ve nia chuan du lai hi kan ikhimi antinana ki a phezeu zeu hi kan muanga kan tilian deuh hlekanga a phezeu zeu hi kan muanga khi
arrow key man kan kaltir the ni arrow key chu kan hria anga keyboard pa nga ya chuan numeric le khami alphabetic ikara achukna te chhouna te kha mi om khani ta khami mang khan tikhan kan kaltir the ni mo kimi a text englowa khi a character ma ka khi tikhian a kal the ni chuan I select du khan tinana hemi te nd te hi mo second kan ti chuan enge achung sang dewa khan superscript kan te kha kha superscript ang khan kan kaltir du ta chuan hei hi hetia mouse wa khoya mouse he te select mai lo hian select dan om vele ta a chu chu te kan kaltir ta a d ma che kan da ta cha chuan shift kan metanga shift metric chung khan arrow key kha kan kaltir kan du na lam lama helama kan kaltir chuan tikhian ai select ang mo tikhian kan let ti chuan let le ang chuan shift chau I me khan voi khata step khat zel chawakal character khat zel chawakal mo amaro chu antina na terminal ti to pa hi I select du chuan mouse mang lovin keyboard atang select du chuan tikhian malte tekhen ti heni kaltir thaya khi tiang ani lo chuan voi khata khi tiang uat khat I kaltir du chuan control le shift metanga arrow key kaltiranga tikhan voi khat arrow key me a khan sentence khat zel sentence kati uat khat zel examination kan du chuan dinglama kaltiranga ya control le shift kan metanga dinglama tikhan select the ni chuan second nd khi kan select ta keyboard atang he ka mang tam zo ka chu wang chuan mouse ka mang tam don lo ne in lo thra thiam don ne asti dan kha ka soitel zel boka keyboard in man thiam lo chuan ten mouse po hen ten in select thei tho select dan kha chu in du zok zok in mangang mara chu keyboard in man chuan in chak zo kang chuan second kan select ta kan chhautir achunga superscript kan da du chuan he tilai mi hi hei hi superscript ani superscript kan click anga khi second nd first st third rd kan dang chi khamo hei hi ani khi hetia kan zu click ta khi kan click non le khan alet le ta a chuan khi keyboard a shortcut om le ta a chu keyboard shortcut chu control le shift le backward slash mo backward slash a screen lang ang hian backward slash tikhana chho chuan kan ti non le khan alet le backward slash kan daang chuan awa hian kan bold du ta na china ka soyang kan bold le photanga control shift b tikhian alo lian ta hluai mai ni kha heading kan siam heading kan siam heading siam trim chu iwa tirei ve poi ti mai thema ro chu heading siam pa a shortcut ki kan soite kha apoi mo lai chu ni chuan tikhian ka school logo kan da lu tu ta ni school logo te po kan nei ve tur angai taila school logo kan da lu dong kha da lu dan chi ni a oma a hemi a pacemaker ina da lu dan aron ken sa ang chuan file a hian he tila hi place a oma ni a shortcut key chu control d mo place an me khan tian aron langa or control le d kan me khan tian aron lang bokani he tilaya hian kan du akha kan logo mo enge kan thil da du akha ta hen kan zuk zong don ani ti khana ti theita entina na ta hian logo chu ka ta logo ka da a hi ni ta tian ka zuk than chi khan ka open anga hei chu file kha dik lo ni kha ka tiang khan file lut theilo hi om ve a kata kha chuan adi ka kha in lamenga khi tikhian ka open chi khan hei hi as a mouse ken ula ron dang lam khi khian object ka keng tel ti na chuan I du size in tinana tian I du ang size khan tikhane ti theya kimi tia ta khan ron in peisang or I click top po khan tinana te click top khan aron in da thawang chu alo ni ta chuan khatiang lo khan ti dan om le achu desktop kan kalanga my computer atuna ka file kha tuna ka logo kha kan enchinanga hei hi ni ta hei hi teng kan meta kan han click chireng chungin kan hnuk lut topanga tikhian om thei bok kha chin du dan kha chin du dan ani chuan hemi image hi object oni mai ang chu image spot ila object pot ila dik ve thowa hei hi kan ki en ta ula a phe ruai
a phe ruai ni khi phe ruai khi adu chuan ati re theya amaro chu iti re chuan e a file hemi khoi hi ati muang ve thina chu wang chuan tikhian atak taka chuan mo a englo lo ngani a fia tho ta hian khimi englo wa khi control control ke mo control hi ka mang na selu tuka chu wang chuan preference a omani hi file a hetain preference a mo control ke hei hi amile makhi enta ula afia lo kan te iti lan fia du chong control k han meta la preference ai kalanga graphic display high resolution ai daang tikhian ron fia mayang amaro chu milem te da treu don chuan kha khan engani arep te he veta atin a display shima hian kha he ve wang khan atimuang the chu wang chuan ta hian standard hian da mai ta ula fia lo wang deuh khian langma se in print hun a fia don tho chu kan thadon nia chuan object khi kan resize tu ta antenna na kan ti te du ta khi a size khi a buai ve kani hetilai sir tang poi ti theya a sir tang ti pon hian khi a size khi buai ve vek thei ni ti khian lo ta ni i lo ti sol palta te ni lo ti te vek ta a proportion taka kha i hriat to lo chuan sif han metla i khoya mo lai bera khian han click la han click ila tikhian a size ki rin siam thale mai don ni khi kan lo hretom ka hrelowa chuan sif met chung khan i du na lai bera henan potla a proportion ki tikhian a keng char charang i ti te don chuan sif metla a proportion a khi sif me lo chuan te nor phei khan te tenga te ni nor te lenga a proportion dik tak lo khan tle ma koi soi deuh khan i da the ni chu wang chuan sif metla te an da topla tikhian khoila a pokhen te click sif me tel chuan a proportion a khi angai rengang le chuan hei hi hetilai kil sireng ka da du ta ni ka du dan size chu tivel khen ka da du ta a chuan hei ne henin ti buai ta ni khi a hlia a then phei chu hlia hei centering ka du tho box sia hei hi ta hen da tel ka du sia hemi in ka hemi le hetilaya milem omna le hemi in kara hian centering kan du chuan na china ka soyang khan helai a text space a hi kan pot pheyanga kan du na china kan da anga tikhan hemi text omna chin hemi atang le hemi in kara hen centering a da kha alo ni le ta ni chuan a heading chu kan zo chuan atot le chuan khami china kha tun video chuan i thile phot te ang a le pe ka chuan a chung kan sei to anga chung ti mela a thu kan chu to anga chuan tap setting te tin enter setting te khatiang vela kha kan sei tel don nia ti lo chuan video thui ni tu ton tlat kha du tok photang kalome